Mu gihe hariho ahantu henshi ku isi abantu banezezwa no kugira, hariho n'ahandi umuntu agirwa inama yo kutagerageza kuhakandagira kubera akaga kishe muri buri mpande zaho. Abantu bose bafite gahunda yo kuzenguruka isi bagirwa inama yo kutagira mu bice bimwe na bimwe ku isi ko bishobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Hari ahantu umunani hateye ubwoba ku isi umuntu atemerewe kugira uko abonye kose, keretse mu gihe yumva atagishaka ubuzima cyangwa se akeneye guca umuhigo ku muntu wabaye ahantu hateye ubwoba cyane. Nitwa Cedric Niyonshuti, iyi ni Igo Magic TV. Niba utarakanda subscribe bikore kugira ngo tujye duhana mu biganiro nk'ibi ngibi bigiye bitandukanye. Mbahe ikaze. Umwanya wa munani tuhasanga icyo bita Death Road, umuhanda w'urupfu uri mu majyaruguru ya Yangs mu gihugu cya Bolivia. Ni kamwe mu duce duteye ubwoba kutugenda, ahari umusozi ufite uburebure bwa metero 600 wubatseho umuhanda. Kuhagenda n'amaguru ntibigoye, ariko ku bakoresha ikinyabiziga ni ikizamini gikomeye kuko ari umuhanda muto kandi utazitiwe. Muri uyu muhanda wa kilometero 69 hamaze gupfira abantu barenga 200,000 kubera impanuka. Umuhanda urambuye bihagije kugira ngo uhuze tumwe mu duce tw'ishyamba rya Amazoni n'umurwa mukuru, ukikijwe n'imisozi. Ibinyabiziga byinshi bihagenda iyo bitaye umurongo amasegonda make, ababitwaye bisanga mu manga ndende aho bigoye kurokoka. Ku mwanya wa karindwi turasanga Snake Island. Ni ikigwa kiri ku bilometero 25 uvuye ku nkombe y'inyanja mu gihugu cya Brazil, aho nta muturage n'umwe wemerewe kuhakandagira. Ikigwa cy'amayobera bivuga ko kugikandagizaho ikirenge ari ukwishyira mu kaga, ku buryo leta ya Brazil yategetse ko nta wemerewe kuhasura. Hafatwa nk'ubuturo bw'inzoka z'inkazi kurusha izindi ku isi, ku buryo umuntu wese ujyayo ahura n'ingaruka kuko uba ugeze mu bwami bw'inzoka zica mu mwanya muto cyane. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Lake Natron. Ikiyaga cya Natron giri mu majyaruguru ya Tanzania, kivugwa nk'ikiyaga cy'umuriro, aho kigaragaza amabara y'ibishashi kubera ibinyabutabire bituma amazi yacyo yangirika ku buryo uruhu rw'umuntu rudashobora kugumana ubuzima mu gihe amazi y'icyo kiyaga aruguyeho. Iki kiyaga kirimo bagiteri zifite ibara ritukura, aho amazi yacyo ashobora kugeza ku bushyuhe bwa degre 120. Uretse inyoni zo mu bwoko bwa flamingos zibarirwa muri miliyoni 2 zitembera hafi y'ikiyaga, nta kindi kinyabuzima cyabarizwa
kuko ibifite ubushobozi bwo kuhaba ari bike cyane. Ku mwanya wa gatanu turasanga ikibaya cy'urupfu. Ni ikibaya cyo mu butayu ku mupaka wa California muri Nevada muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aharanga ubushyuhe bukabije. Uretse uduce tumwe na tumwe tugizwe n'ubutayu mu burasirazuba bwo hagati na Afurika y'Amajyaruguru, dushobora kugira ubushyuhe nabwo rimwe na rimwe. Nta handi hantu ku isi hagira ubushyuhe nk'ubwa Death Valley. Ubushyuhe bwo mu ijoro hari ubwo bugera kuri degere 108, byumvikanisha ko nta muntu muzima ushobora kuhaboneka mu gihe atari mu byuma bikonjesha. Ku mwanya wa kane turasanga igikombe cya Skeleton. Ni agace gahuriweho n'igihugu cya Angola mu majyepfo ndetse n'igihugu cya Namibia mu majyaruguru. Kuva mu ruzi rwa Kunen mu majyepfo kugera ku ruzi rwa Swakop, inkombe ya Skeleton iri ku rutonde rw'ahantu hapfa abantu benshi ku isi kubera ikirere kibi kandi kidatanga amahirwe yo kubaho habe na mba. Haba umuyaga mwinshi uturuka mu nzuzi ku buryo nta gihingwa gishobora kwera cyahinzwe, kandi nta kinyabuzima cyagenda mu buryo bworoshye. Usibye imiterere mibi y'ikirere, ako gace kuzuyemo amagufwa y'inyamaswa nyinshi zahapfiriye. Naho ku mwanya wa gatatu hari ubutayu bwa Dunker, agace kakura ku birunga. Kimwe mu bidukikije bidatuwe ku isi ni ubutayu bwa Dunker muri Afurika y'Iburasirazuba. Ubushyuhe bwaho ku masaha y'amanywa bukunze kuba burenga 50 degrees Celsius. Haba kandi imyuka ihumanye ifite ubumara bwa sarufa ituruka mu birunga biri hafi y'ubwo butayu, ku buryo umuntu uhagenda ashobora gufatwa n'uburozi buva mu butaka cyangwa akicwa n'ubushyuhe bukabije. Kwinjira ku mwanya wa kabiri ni amarembo y'ikuzimu. Ni icyobo cya gaze kiri muri Turkmenistan cyitwa amarembo y'ikuzimu. Ni umurima wa gaze karemano uri mu buvumo bwo munsi. Mu mwaka w'1971 abahanga mu bumenyi bw'isi bashyizemo umuriro kugira ngo babashe gucukura gaze metane, ariko byarangiye ikwirakwiye kandi yaka. Abenegihugu bahaye izina urugi rw'ikuzimu kubera umuriro ufite ibara rya orange uva muri uwo mwobo munini wa metero 70 z'umurambararo. Umuriro n'ibishasi byayo bikwirakwira ahantu hareshya na metero 60. Ni muri ubwo buryo umuntu wese uri hafi ahita atakaza ubuzima bwe byihuse. Ku mwanya wa mbere turasanga Madrid National Park. Parike y'igihugu ya Madrid iherereye ku ruzi rwa Amazon muri Bolivia. Ni ishyamba ry'inzitane ryuzuyemo amoko y'ibimera n'ibinyabuzima, kandi amwe muri ayo moko y'ibimera ni akaga ubwayo kuko bivuga ko hari ibiti bishobora kumira abantu ubwabyo. Ba mukerarugendo bagirwa inama yo kwitondera iyi parike kuko ahemerewe kugendwa ari uduce duto twayo
ahari ibimera bisanzwe n'inyamaswa zishobora kubana n'abantu. Ngaho rero ahantu 8 hatinyitse ndetse hateye ubwoba kuri iyi si ya rurema. Uwo mwumvaga yari Niyonshuti Cedric. Iyi ni Go Magic TV Rwanda. Niba ari ibiganiro mba twazagukorera, twandikire muri comment ubundi tugufashe. Tuzahora ubutaha.